Dissolviwe Aragelio Jesu Christa ZANUO Genisedi mi pette kelushea Tie tisoja kevi po mulaliedi Ugobu geze Jehovah Rasola likevi poti haungu kelila Ketesiedi Jehovah tia Ugo Rusobu Jehovah mhodze lili kesepo chelie tiene mu Kepekro keba peteburi Tejangu pregilimi tse tiene Cheliko krepodi pengu bonunu se Hare Jehovah tezilie boza keliche Temiego donu bomhatogo besishilie Gelibie bokishilie Getse zaliche bokishilie Nie bomhato ungoje bette pushilie Boza kemesao bu zayechilie Jehovah fea keja nubu unilie. Terienu uko peteke zedi, zaliku grepodi hetafa pengu, NYIEPOU Jesu Christa kiedi, hauha kilililome. Zaliku grepodi hetafa pengu. Siataliedi Alamo Cristallanuzo Salihao Gelililame Ugo Petekeze Siataliedi Boa que new, a que me
Derek Masarova Nego Givogaleki Nego Kongulido Sisa Nego Jerusalem Judea Bete Mun Samariano Ziu Gicheva Laketso Re Ajapumia Soleto Sida Nego Kinu Posetiki Segata Jesu Hao Nego Potiki Kongun Ketsa Hedi Polazurzuto Kedi Gomo Kedi Su Nipu Gomo Nipu Hego Tido Wardisin Segatola Lavardi Hego Anu Lavarlete Nipu Kehoua no Kremu Michitise Hega Tozo Shake Last Washer Sedo Bisha Nichu had the Polardise Lale Solo Tewe No Lardy Hego to Village no Tizo Seri T Nuhego Hogabego Peledi Orbe and Bujova no Jabsego Sigato Susamerdi Orbe Se Keula Hego Kesedise gave him a Jimalogajawa no Hego Kehoua Sedos and the Hego program was and to Sheledi book is a Kehu Hego Nilikivi Tajazu Capsets J so grow talk at Krigacha and a new series in Josh Begajago no Jabsego Nipu Chatawa City Hego Zio Kehuana Nu and Test Worker Krigachago Zedise KEVIVOR Celia Zionki Ego Majima Loyalea Zanu make a Vishalea Sakemedise and Nipujova no jobs was a Shemusedo was Sherry Egoaka Nibu Larkalava Betego Pisin Joga Betego Lardise Zedi Kubise Nilimu so Joana Warley Mogachago Sherry Now make it taking into Sebeto Geukia Solemodise Tashima Zagicho Horibeto Kisakan Horibeto Zeus or Nibu Kishikan Horibeto No Supposite Donability Zedo Suppository Mahosha Zeus or Hego Tajuto Divas Japushigato Horibeto Hananu missionary goes Sherry Passage Zeu Diukemi Hego no fuck courses city, Giseluga gave what is in Japusho, missionary con automobilishale, the Nipujava book in the Zekare, Saza Modi, Nipu, Belletolice, Goku, Nitolice, Sgamati said also Serio, Gavanu, whatever work to the Siri, Japusho di, so Nipu before I get there, so but they will not go shut, Tazetole, or Mahos, the Silk Bunja Push of a job, La Work, Luciliche. There was a mayo, Kehu, Flying on the Nivea, no Jausa, Kashiche, Zero, Higgajawa, Hagan, Ego, Imbu, no Ego Kratamigo Sherry, Passage, Zio Hego, Shokari Gesego, government Gesego, Sherry, Nipu, Hego, and the Sherry Perdiseva, Hego City, or Town Segava, Hego Nunidi. New Pacicia, no so petego Mahove, Havala, Seroe, no jobs as petego, the security, Zedo, city above the Wasam and the Commercial. It was a metal critical petego,
KESEKESHÜ 리셔리 슈도 세운 잡부 그피제 슈도 가베테고노 잡세 지시게르실지 스게메디지 니부 해고 니또 해고 농카토서 니부 하게메 딘전도 지고서 시리 해고 태프고 돈을 잡부 시세 해고 저란세 니부 농지 도리 보셀레 아니 버저와 뭐 그게 뭐 볼리로 KRTOHO VITHU 아닌 잡부 시스고 하고 라인스 베제웨 시리티가 노버디 오페운 뭔가 쇼 테누니디 베타시아 노아가 베테고라 니부 자에 보스시가 루시리체 시조 그뭐 태자 돈누 그르포츠노 실레 크리스천 체케레 토시 히티부기 스게메디엔딜레 KEVIVOR KETHE 가베 KEPHRÜ VIZHU ngo 제도리로 마인마라 차도 KEHODIE 레수 그거 베테지는 바데 뭐 아포티 카문디는 자이크로버 세디는 게자스디 차겔리 처리로 마인마하 어케페뇨 토세예 포테 무 미크라우 부디스미에 케체 응울리 기전우 크리스타미 베체야 게자 세예 타 케레기니누 바케체 무 케페체레 세조 케체 응울리 운난자 카와디 크리스타미 쳤겠다고 부디스 모리 무슬림 트라이벌 키크루 무 커뮤니티 키누 케페처레 세케처 nguliyasi community ke lu ginu uko chawaya sidi krista ke kugobu lulie kere chawaya si siro ukeu mu sonyo zagori sekeche keche khawaya si tiche nyegi nyedi me pepu ha Myanmar mie mu krista mi gola potire se keta ngulie kezi tiche nyegi nyedi me pepu kher military government ke kha ke liye sie krista mi na di cheke bar na kachin karen mu peso cha shan hakonu ke gi pere seta sidi ke hu ki ke krari thewa mu krista ke
Krista mi ke kra chiner nanunu dukriwa siro ke humu pastor ko ke petsu reseta si se Krista mi ko huo ke tsrepie raz chako nu shawa mu ukepele la ke ke kriemu sorho theke ko kheke chata si puti hau Krista mi gola kere sepo mu ke miche sepo ke ta ngulia ke chacha sebang mu asu ha prakasasdo bu utyo unan buddhism khawadi jisu ke pele mi chake ta ko ke penyove bu chepe kush chake tepush mu rgo sebali ke dula chake ke nyoliro Myanmar nu ke pele ko bu Krista mi ke krigo ze ke krotho khe pe vili di honye hoche ke tepu li ke dula chake seuliro NYIEPOU bu ke vge je her haunu chake menne shmu ke ze ke vise vor shli ke dula chake ake chacha go ba sapuzdo utyo unan Buddhism khawadi jisu ke pelemie chaketago ke penyovebu chepekush chaketepush mu rogo sebali ke dula chake ke new Myanmar nu ke peleko bu Kristamie ke krikoze ke krotokre pe vili di honyo ho chaketepulie ke dula chake seuliro NYIEPOU bu ke vge je her honu chake menne shmu keze ke vi sevor shli ke tula chake ngo pete keze chale no NYIEPOU mbejewe no poti ke vi ho kas dino ye puno body no TSALI no Myanmar gola chale ke vi ago hala ye ke theji ben se NYIEPOU no nunja hori khabi he tsadi no ye ko puno Myanmar mela chale ke vi no ti hola ye cheya we NYIEPOU ye zomozori no ye ke chari ren se ji Yogo mipu butze ye nu pete sedi nu Myanmar mila chaji NYIEPOU no yogo KRTOHO churo hike cha ke labie Myanmar mi gori tseje churo no yogo petho ke sagim ye yogo bu ke tseke tu no body missionary tsele mozori ye bunu hakya no zori ye ke penyor na mi ko la chali ke bi ke pele mi ko la chali ke bi agwala ye ke theji bin ya no hike tseke sagim ye Hakianu he Myanmar mi ko la chaya we no go dono matsile ke le chile je NYIEPOU no go mo hosachi NYIEPOU shiron siliga mo go buri sile no go cha krabio tsis no go KRTOHO NYIEPOU shiro dile ke bi buri bo utsole ke le chile go bu sunu nun sile dinu re dile ke le chile je NYIEPOU shiro siliga mo go ke ti ke zinu ke to go no so go hari dile ke bu Kevi ubo zosele gile sele no go sele muno ugo krozele gile sele NYIEPOU no shiro he missionary mi go miki chuki de bo bodi chunu dili gibi se zabashi non to sogori sele gile sele NYIEPOU no ugo gosele muno go dili gibi zaza hono non to ukevi those keti gizinu ketu go sele ke mogo Tosele ke dola no go sesele ke lesele NYIEPOU shiro ke pele mi go ke meje ke bago no so go hari rugur kesele no go sebale go tseke tepusele no to ugo bunu ke pele ono thage metili dinu ukeu mu ke tigezinu ke to go so go hagiri zaput sala sasele ke dola dili ke bi uzasele ke dola no ugo sesele ke lesele NYIEPOU no ke pele mi go bu proper ke lesele Hakere se jage ba haguno no ugur gur khesili gile chile che ugo bunu keze kepekro khele mu keze nrshozno sukerle no pisele dino nsiliga mogo dilige bi wotolega mogo sogo ki za putsa sasele gidula no ugo tseke tepus shuro tetsahanu terhalanu nu yemoge ba no hagori no Siva no me hosachi NYIEPOU no kizo ha tsake nelas keze gibi sela lerdi Myanmar mi go donu sesele ke le chili NYIEPOU dinon thyo kizo ha seye ho ha tsake nelas mu obunu krpri seye mi go sela le ke le chili che he Myanmar seye khabie pelelas mu he ke chau khabie
기 이미지 멜로세야고 지소자노 차세야 아멘. 첼리로 아셔고 코레도 마켄고즈티 그래서 그 차철라네 그 차체 리시드와게자 히고 처무 히고 리케슈 히고르고 세드와게자 히고 하겔리오 아부 제호바 히세모르케슈 베테카비에 히케추케르오 차차게자 아부 게테제 베테비에 인자야 예, 이게 대지는 가게서를 쉬어 세 먼저는 라보야왜 베히로토 러쉬어 이게 루호리 세 먼저는 워야 뭐 이게 루호리 그 사비에 인슬라서야왜 가게서를 쉬어 뭐 이게 루호 예비에 이게 디 러비에 세페잘리치 지수자노 차세야 아멘. 예수 그리스도 갈라글리우 zanuu KNYISE pete kelu kese tseyawe ndu ye ukehu tepfuko KRTOHO conference sus bagile tsile nigo kehu borisus shibade mu KEVIVOR kepe krodi teja mugile sus sedi ukeni sus se kazaseyawe NYIEPOU jabye ugo KRTOHO tsegele mato shiro NYIEPOU die renedi hale kesalagele ugo chegele zogon petego mugi sesegele tsetiana muni kehu boshiri tepugo conference uzala chagabala nigo pejegeze susese pesisia conference tiunu kepesi gevor kemhidi Dr. KETHOSER Vordi NYIEPOU diese kazagese shigeze tsile Puchova pushi pumu punyupitsu eden unye Vordi NYIEPOU ZHAPU tsegese susla unye bejebawe KETHOSER la chabale po ministry itinerant evangelist liatho susu tsidiluki haki NYIEPOU ZHAPU tsezeya haki ha ugar nanushiri TSALI KEKRIRA SHIRI KEPENYOVUBU PUSE VOR KESEGIMHI VOR KEDIO TIGUNU PUSE PEJASA SEGEDOLA POLA CHABAKELI TSILE VOR KEZU DIOBADU NISHIRI PO PADI SCIENCE COLLEGE NU CRUSADE PONU DIPUGEDOLA PONDO ZIGO TSABA ASI SALA POMATO PO MINISTRY SUSALARI CHABA TIN MUKI KRULA CHABAJE SHIROGO POKI KRU KETSHE KEN LANUNU UGO Tenuke me jegaba suko seri se kepu mu se chavorje mu kikrula chabazoje ketse beshiseya jedo shiri pubu ugo kershoti honu NYIEPOU ZHAPU tsese ge su po VAKHA de mu po jedo NYIEPOU diese kazase ge dio nubasla po pejiwe tepfugo mieke teta jedo Vipora Model Village Baptist Church nu NYIEPOU ZHAPU tsediodi jude ugo jiha ZHAPU tsebadio mo kecha tigi ugo la chaba mo ugo reve lavor kedio reve susalari chabaje ketsese pesisia ugo associate pastor Satori kedi Drake nu Gembo nu jedo diepuba mo polari chabaje zanyo KRTOHO KEHOU sedela ligadala uniseba mo petekre keze kepe kolabagada sus la u kepenyofe bejebawe ha mengu ka babo tsile mozo pierde deri
lavori putiu menne zake susunu ugo keselali kivi chigeze tsele ni bubu puti ko gosedi ugo KESEKEPU THEJANG SEDELE BAGADA sus KRTOHO PETEBU THEJANG MUSTALIGETIO sus la chabaji nie ZANUO KRTOHO nu VOKEPEKRO GEZE susu tseli mo baliro koloni kira bobashi koloni ke kri geze ke zabi se ko KRTOHO kerpengu tsidi lukiaki ke huzeya sala nie ZANUO KRTOHO ponu ni ke penyo tonu vo ke pe krodo getse su te hitse presaje getse se pe shisia ho hamni pe telazo sala ke pe krodo su se ledi KRTOHOSE ke pe krosaje je do ugo KRTOHO sheri ni pu ja pu tsige se su se musa mu ni ko pe jewe ugo ho ni o semorosho ugo ke pe roge zunu shiri ke pe ro pe vise bazo deri hakiri visale morosho ugo ho ni ho la chageze ho ni ho ke re ori sedinu ho ni ho koya honyowa pigeze sogosa NYIEPOU shidi tsegezenu mu po ZHAPU tsegezenu ugo shidi honyoho ki ZHAPU tsegeze susuri semorosho bibawe tiezekiri morosho gogeze ti vorbageze KEHOU buri lebadio sala ZANUO KRTOHO ministry hoha nu ni KEHOU bushiri kepe krosajes gezese kepe shilaseya vorgezu sandenye dilinu tode dere hayari pe shisadio Sunday telaudadio July zaserepu mo hanye ugo resomi bo vordi de pus de hoje Dr. PC Matthews pomu po kimi oni vordio ugo land passion week moza ki diobado se diego no ugo devotional group ba tasaya mo su seliro ho po PC Matthews mo po kimi oni kesegese devotional ude o ke huri tiche kenye ministry haunu tejang mu leba musala puchova au church nu kabanu ministry bola vorje deri ukori po unye devotional ko renadi unye sizaba gadala unye wi sande du vor nu japutsu je di unye ki gesnu sus kepe kolide musala po vordo mu Dr. PC Matthews chabaje teja pukinu tejang mu legedola pola chabaje vorgazu sandinye po dipusidio KPC geze jizo NYIEPOU jabi pe tetsege letsle poti ki wala pe no pe jiwe ache do bible per ke zasege do ro romi ko tu teker tu tetata verse kyer tetanu bodi certificate potsugi chayu tishie zaye cheketyo romi ko tu tetata verse kyer tetan nouveau certificate ala zoe che do kemije ge che hakose tishie upengu cheketyo zayu ze kemije kili fmo tiki je peteriu ke penyo fe ponyo ko pi pengu cheketyo feli kel ho che ba ke tala Kekila menjadi kije pete kopi kemetho chwate su sinja dimo there is sako KECHA ke liu me dolazo su kemer liro ti kije pete zori khunhe po chereta ketio nunu chaphalidi u ke penyofo nunu ko chapha ke लिए zayo ngulitio muche ke zori ti kije pete ko nunu vach chdi keze mehemelo ba ke we sibazo Muti ki jarabi monja uke penyofa kitsa posir ke लिए वे हरी में हे मेलोडी उके पेन्योफे बु उpe vpie ponyo chali ketio su themo ho khali ketio febazo kekila mon camera ba ke chala u kela ke लिए zo deri chengu le ke tau wase camera wale kenje kekila mon su ponye ngu le ke tau mer bayaga deri we mha ngu ke mo mer ya liro we shege shehedi su fa baya sasatyo rofe uthach konu u KHISE kekila mon we chale moro ke shokori chale sia ke mola deri rofu u tho themi dinu pule kel honunu ula me hemelo baya mu ke penyofa thenu
Tenu me hoya ke jau rofu ke le ko ri sibaya. Ke kila munye rofu u ke penyufu me dom hi ke me sakola cha baya ke jala. Siro u ke penyufu kriya ke jako pomharu la ki ke li ko la zowe ke hu pochiri u je ke vi la prezo ke che we sibate. Po pedze pere si tio ke ta soko bu ponyo hiu hile ke to la sekolah harsa se tio te. Sidi ponyo bu ki kru ke ja su nu noriu chelete. Mu po pedze pere harse tio ke ta ko po soko ke rilete. Mu po ki li ke ta ko po soko che ke mi tholite. Mu po che ke mi tholi ke ta ko po soko bu zahiri chelete. Siro we mahako je ke dipo puta u ke penyofe u ki tsali ro su punye u ngumele vita potho pono zori kremodi u petela khashoro poem hake kripete pono sa khashe u tsmotome su punye u ke penyofe ke dakele ko gi kenyali viga su se u ke penyofe zo deri poeso ko measure what tazre su ponye soko pejo le viga su Jisu Krista zo pues sekeshu hila sekeliu sidi poevo ke penyofu zatsabadi u japu chbate su ponye Krista u ke kres nunu u chkhot setali vitoga ke meje ke che mori unu ke hu ke ro ke she mori u pe she penye ke che mori pe kre ke che mori metho ke che Mori kemiche, mori je shatse le tome. Teze tupie ke je, Nikola mi bu jate he dukri. Mi he se te kozevo dukri watu ke jem hia. Dream ha kopete nu he kria ke jaula he koke le siri kolia. Ke kila munye ke siri ke hiri tigi dilimie ri mu mi ke khake kori tie doko mori TSALI ke tuko ri ke kokori mori ke kre kori ke suri mori tiki je donu ma pori u nipu Jisu Krista nu ke to u ke penyofu u ke khru nu u sha khwali ken jege cha asi tu batazo nyu bije Teretono Jisu Krista ukalagiliu zanu jedo vorgaba ke hu gaba pete ke lusia mu ke hu kata ko zo shiri puti hopie atska sala ukuri peje na pastor puka sa kemedi nza munduz hyogo tafu ko hanunu ke hu bevise de pu bevise mo mo jitu puli ganza de ke hu bevise le sala nipu peje mu uko kia ke salary uko ri peje we zaripusa ngo ke hue hyo ki kru chere ka ba how tiu no hyo ko vapi hyo ko rakra ka chanu zo sheri mum ha green zo sheri hyo rakra ka bala hyo ki kru sunu nyo ke teje de bie nyo petepe tsose ya an zariputa hyo ki kru mie ki voria kamo mie sia kamo mie zya kamo hapo shizo kropo se ke tsa tsabamo mi ki ke voru uki vorbazo de ha tiu no hyokopie regaba ha nyokori siba mo nyoko hyokola chagaba ha hanu nyoke cha vor hyo zoba ho ke tsa pie nyoko ki pusia munyo pe jeho a chedo nzumundu zliro dipu pacha piada de chedo dipu pacha pike jo lezoamo de chedo sedege zo no a question group sedi ngo ka zosna ba mo question ha ko nyogo ke hu position ko mi ke krimi moslang ko ke remoto dino answer I don't know asimo she says nyo ji has review Terieto question number 1 do you know that Mona Lisa painting do you know that Mona Lisa has no eyebrows?
Did you know? I don't know. Yes, brother, I see your hand. Yes, sister, I see. Okay. Do you know what the perfect food is? KEZUNO, ZHAPU, SHODAMO, JEDAMO, ZHAPU ba, manamo ho. SHODALIGANZA, ZHAPU ha. Mutsu kyushi supo shiba. Anyone? Okay. VIZO, 10 points. VIZO SHODAMO she. More perfect food. Teacher ni pengubara zo shiri shulia moshe. Do you know that one day in Venus, the planet Venus, is longer than 1 year in Venus? Ungo said, ZHAPU Venus no, teacher puki chagoshe. Ashimo, kato ujehala servi. I don't know. Do you know that the tongue of a blue whale is the weight or equivalent to the weight of an elephant? Blue whales are they're blue whale. Pom here sopo pomesi sopo de mesishe kemeriada. Did you know? No. How many of you know the top 4 most deadly animals in the world? KEZUNO, kunyo, deadly to, kemiche to, miedukri, miebepeshe kawa. Most dangerous animals ko kikroboshi sibang moma. At that number 10 liro tapeworm she. Number 8 liro freshwater snail. So ungo sa that. Lion mu hippopotamus ki hako dangerous ko. Tapeworm liro tiche pono mi nyeke nyebe kriwa yeshe. Then number 4 liro the fish. Tiche pono the f dog bite no mi nyeme fa pengu shedage. So cross it. Number 3, tin hashe. Mutiche pono mie nye hepengu mesebo. Medukri wayashe. Tin ha. 50,000. Number 2, most deadly animal. Timishe. Tiche pono mie lak pengu kibo. Unko chongo. Donu. Kebi kriwa yeshe, kedu kriwa ya. 475 to 5 lakh. Number 1, most deadly animal. Guess, how many of you know? Mosquito. Ungose, mosquito she. Mi lakker. Mosquito nunu sheda she tiche puno. Moha hizo grupo. Kemecho kemero kemye. The shamo zo grupo. Moanyo katso kasaki. Do you know? Do you know? I don't know. I don't know. Mu seriously someone here. Deu kalhunu like kasaki. Hake kra simo baya. Serious as a grupo zo shiri. Ungo tiche kenye voga taki mori chiche katso zo shiri. Tiche kenye keje parda. Coronavirus sauha. Ngo COVID-19, coronavirus sauha pu sefor. Miki debo coronavirus full form ho shivashi. Ashimo. Jega tozo shiri po full form zo shiri. The coronavirus ho zo shiri kira puno part 2 ga. Kitso pette ho haje katsba. Ho haje feba. Vaccine refill de. De kira puno part 2 ga. Lab nunu par mo wet market nunu par ga. Si tudi
가슴모 체크리디 파르가 시모 뭐 메가 크라이시아모 바이러스아 앞으로서 무베스 사이언티스트 뭐서 TSALI 보라 사이언스 콜레지노 프레서 제자 PU TSALI 미 TSALI 아로 TSALI PU honors 데시아모토 제도기노 실리 그저로 virus is not a living thing so 모살라다 바이러스 부쿠보니 뭐야 데 하케시미에 부그저 it's not a living thing 시 하옹모세 그저 보세 주리시아모조보 내 코로나 바이러스 오저께 어느 파 기메디지다다 기츠기 레스키고 크르타 기츠기 KEHOU 세델라리다 제조 쉐리 제 응고 웨이브 라버제 라버도마 하키 레코즈 라버도마 시모 I don't know we don't know American president is 시모 Indian prime minister is 시모 응고조 쉐리 미포리 시모 수조가 모토켈 후누조 쉐리 너리푸바 효기 크루노조 쉐리 아프리 소로모바 아조리 타츠셀러 바데 우니빌라레도 모마 시모 ukel hu nu zo shiri ngo KEHOU bo zo she ngo ki chebo rivoda simo in fact many times we don't even know where exactly we are what exactly is happening around us so many things that we don't know Olympic world championship I don't know competition da she ngori 고릴로냐 메카크라 시바냐 그저 고저시 시야모 게메제 토고 게고 토고저시 마케 크라시모 바야 무히가 저 띠보노 is there anything that we can know for sure si tuba 그저 뿌리비마 KETHODIE 하크보 si tuba 그저 무리비마 제도 프로그레션 로미고 타타 케즈 UBC노 미보 오게시미 보자 코 하누노 데니디아 바이블 프라다조 프로 로미고 시르푸다디 로미고 이시 지저 로미고 마다디 롬마이고 레슨노 보 프로와 로미고 타타 하누 프로그레소 누모호서시에 ngo the persezu liro kusuku ker thathanunu thalagacho passage hayonu pole vakenye we know kachapu we siba isi shevapo poe I am sure isi asit tuba isi musala hauha mejidi ngo rovosegaba hasimo togaba tiponu metsamechemo unclear uncertain times in our lives personal lives in the life of the world haki gacha grupo siliviga gacha hacha die gaza mohosnaba terionu pole kusukume fakinino mu chiega chori ti kije peteko nyonyo vache chedi gaza mehime loba gacha we sibazo. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. The whole of creation, mehima logaba, wesiba. What do we know? We know that creation is groaning. Kidzo timu kidze mehima logaba hawa. The Herke Gidi Mehimelokaba, Getsakana, flood, earthquakes, uncertainty, plagues, pandemics, politics. Nko Nagaland politics nudos sheri uncertainty. Timukidza situations of sheri the whole of creation Mehimelokaba hauha. Nko ngomorivi. Wesiba. Kidiga kepumala.
Mukepuma reseula. Creation is groaning. Muteza shiva mozoshere chewe nriche nzeshemu nriche kola. Now we know that creation is groaning. De suzokuma pole kenyuliro. Kusokuma fas senu. Muti ki jer bizomana uke penyo fekitsa posire chekelia. We hari mehima lodi uke penyo febu upe viepie ponyonyo cheli ketyo. So tamohau hali ketyo febazo. You see. Not only creation, but we ourselves are groaning. We know that we are groaning. Timu ki jerabimo, wezo sheri, temie ha, de temie rabimo dinu, kepelemie. Jesu Christa sile ketamie. Jesu Christa sile ketamie. Uke penyo fakita posire chekelie. The first fruit, we who have the first fruit of the Spirit, we are groaning. You see. Mehime lokaba. Nyugo siambeshi. Mo Christa sigelia nduze riputa monze deshi. A Christa, Jesu Christa liebia avie chekelia. 1992 November ki. Ashishituba. Mutseze NYIEPOU welia tono ake KEHOU hazusha ashishituba. So teacher serada da bade. Muteregi sa NYIEPOU sikeli one torzo. Ha pokritu yazo. Munyokori tuha experience tuha sibado. De NYIEPOU siji tse mu pitse mie mu pabo remimizm hedaya. Because the longer I serve him, the sweeter he grows. True. But at the same time, life does not get sweeter. Life does not get easier. In fact, following Jesus does not get easier. Muhawa terieki ukresatiki nichuka bagi nyepusele de no mabeke mariaba pizza mie mu hokiburo nyepue upenyo katsu rebi katsu mona pizza mie doesn't here. Not only mood theology no liro, how ha poti uniga tiu se times of consolation is he, yeah. Mu pizza mie mature mie Christa kabiwa monye backslide beers monye mori backslide does him here idaya. Shizuka mo jidi petse NYIEPOU kinu petse da wearing NYIEPOU kinu petse doesn't here. Mozo sheri where NYIEPOU fe kachatse. Po urhietseri po peleba so NYIEPOU experience su sami miezem hedaya mu hawa anze shimu chethe dokinu na hawa silie mu pergavono mu ke pathame kinu no sikele hayo ha silie di aniseba mu hawa NYIEPOU bi modinu Christian me pette kregi ho ha voriashe mu hawa siba morso katsa hawa hyo ke pathame kinu nu sile de ba nze shimu chethe dono mo NYIEPOU Christa sikele ke poni torpar time, and Jesus seems to be so close and the experience seems so real. Times of consolation. Dairy, where mature, tsamimie pitsamimie mo experience utsada di hoki boliro ke penyofa peteseda akida jeshia. Miezo she ungudin ayatem tu chesheda je moriuto wezo she cheshed katakemie. Mo times of desolation. Consolation, desolation. Mushidinu ukel hunu she plateau tsada u spiritual life no she plateau tsada she. Deke patamie pugatsa hake simie mu ha permanent sewa gatmie pugatsa zu lanu di NYIEPOU petseda jemo ha NYIEPOU enzevoje. In fact, you will even feel like you are declining spiritually. But God is leading you. Dark night of the soul is he ria homiliro. Mumi pete hauha vapo moro vapo that dark night mpu no fo zibui katsitibunu voya katsahawa. Homiliro ticheka krala rivoda yasi. NYIEPOU
kicha mi vi mi ko zo shiri mu we utyo ngu ka tsu poliro u ke hunu habo Krista vor ka tsu hawa u ke hunu Krista ler ka tsu pro fu vor ka tsu it's real the new life is real it's real ka tok tu zo the old life is also there mutsuzu that talk that make him a law dinu that struggle mushizo como katsakana zo shir voruvaya me petegi vordo ke me jega tsati sickness sorrow tenuka sho vorzo de kidi vormoda ke me jega tsa urabigata solitude stress unyegata usasagata unuke meje kata sasaleganza kata unuke hugaro kata tize kasezote shame katanga kemanga kata security lack of security uke yadza kata secure moto kata nzashie muche thedono unemployed dibada educated unemployed president la Tseri Livine unemployed association of Nagaland and lesadashe insecure it's quite unnerving being unemployed officially unemployed security identity success. Okay, well, we meet success. Many times we don't meet success. U exams, u kam, u business, politics, Satan, Satane, Catholicism Pugata, Loshabum Hedi, Roredi, Fiduya, Ungo TSALI. Cheka puma ugi kaba ugi vimo kata mu Paul so share hapu boy to te tenyeno ke puma ze ke perhie ke pokel hunu boy hapu mungo so share ha ko pette ka sasa life is full of the mad the bad and the sad. They come together and we groan inwardly. Outside, people may not see. Sometimes they see. But inside, we know it that we are groaning inwardly. Oh God, when will we fully experience the adoption of the children of God, the adoption and the redemption of our bodies? So number one, we know creation is groaning. Number two, we know we are groaning. Our families are groaning. Our land is groaning. But number three, Pole mafatatanu. Siro ke penyofa krea ke zako pom harherla ke lieko lazowe ke hupo cheshiri udze ke vila prezo ke che we si bate. Ke kratienu liro, we know that God works everything together for the good of those who love him and who have been called according to his purpose. Haseu ngo hasimo to kabano de situ legi viche dozo shiri mu tawa liebe ngo vie tsele morso biga tsa hawa kidibuka. What do we know? What can we go out of UBC this morning and say, I know? Well, you can go out knowing that God is working. Kepenyofa ba mama ba ngo pete pelezo. De kepenyofa hatsava mama.
Kizunu kepenyofa khadema. Is God not working? Has God folded his hands and is God just watching the world? What about my situation? What about your situation? Situation a situation. Nyepuwe nkawadema. Nyepuwe pomhatotsamodema. Nyepuwe relivadema. No, Paul Kepuno. We know. What is God doing? What is God doing? God is working. God is working. It doesn't seem like it. God is working. Can you? Why and to what purpose is God working? What is God working for? Paul Kepuno, God is working for good. Kevila. Ukevila. Patsaba, you see. God is working. And how is God working? God is working everything together for good. You see. Paul does not say that everything is good. Or everything that comes in our life is good or will be good. Paul is upumamo. De kepenyofe, mori kepenyofe, hakevi per biutsudo, katsu ripumamo. Hakevi rebiubu zekese. Katsudo, zu haripumo. De Paul pukatsa, papete. Everything God will work together for good. You see, pakasho gozoshi, tenukasho, kere gozoshi, failures gozoshi, including your sin and my sin. How has a boy tsibie? Ula ke vila tsasatyo katsa. Pole puba. Muhaha takye. Kazato kiriboga, take kazato KERÜSUO. Nyoto lesser vika jutonu. Adamui funye pumawa, kapuma vime, kapuma sho. Kapumalano kiribotsada, kesie kizunu vorde, mutemigi kesie vorde. Sin, evil. Death, evil. Pakasho. Kapuma vimo, kesie vimo. De kepenyofe sin mu death hawa ke shevor ke so se disnu lavodi Jesus Christa ke sheginu temekalalasa. God uses sin and death in Jesus Christ and turns it around for the salvation of the world. Muslim hede kim he tudi joshi ke kri ke tsununu do. Den komi pupo kel hunu zo she kepenyofe nko po kieli ketamiko mo azo za putsoligenza a kepenyofe krea ga za putsoligenza den ni pungu ke mijeno no we po zakia ga zamiko po nko ke hupo zo she nko kieli ketamiko nko ke hupo po krena ya ga zako po krea ga zako utatsunu zo she Pongubia unia kazako lauzo sa poem hapet tetsbia uke vila sasaketyo hawapusa. So we know that God is working. We know that God is working for good. We know that God will work everything together for good. Muhauha, unko hauha situba mu pelet tulie morso. Af nzeshe nyogo pete siva June ki po stroke da cheti che po ke jeda mo po mele li moto da po ke le semetsa zo po die po zo she meje se da po ze ke se ki afa no ke chatsli azomba po ke chatsli ba zo po sibaya che po so ke le she no cheli ko psalms ko zo she bible verse ka kari pe mo le da po Psalm 103 how ha pemotile da po shokele shenu ma che dogino no apo ki puta ka tholesen wa ma bo verses number of verses po kugo
teo kengu se di KETSHE sidinu metro 2 po verse hanu verse 7 se metro ro number 2 da verse 10 se metro nya number verse number 2 and verse number 3 mo if you count the total number of verses in the Bible and find the middle verses, the verses are Psalm 103, verse 1 and verse 2. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Oh, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Mo forgive so shiri apo ke sedi afa no ka chatsli ba zumba ka chatsli azo. No kidi bolano. No ke meje thorba de ke penyo fe po me do bolano mburshiba. No ke meje ba zo shiri. Ke vi pola mi cheze. Ke vi pola mi cheze. Hyoko ke vi pola mi cheze. Mo ke vi ha kidi po domu. KETSHE hauha hinya ke pubaya ke vi hauha ula ke vi thoha ki dipo tenasia. Verse 29. For those whom he foreknew, God predestined to be conformed to the image of his son Jesus Christ. Unkola ke vi tho ke dipo tenasia la ke vi in situation so segabao ne so ke penyo vet sabie la ke vito tsada unko ke hu bolari ke vito se jisu hesaliro uzono ke peleno ke krieno ha ke hu ne so as long as we are conformed to the image of Christ, that is good. Musu legasaki nzeshe mu chetie donu hake krano tatsese hake krano tsere sebazo sheri hakropo no nipu we hyo lake vila hyoko se zbagazo se mu zbagazo pulivi hakropo no jisu pe nyoko liede jisu pe lesa ko liede uzori vigo de unuri chago de segese he KETSHE zoshiri. Mi var kra KETSHE zoshiri. Mi ke meje KETSHE no. Mi ro kra KETSHE. Utyo donu zoshiri, she zire donu zoshiri ke kriesa sikole. KETSHE. And it is good. Because that is more like Jesus. God is working. Mudiu muhopia potela tsawado. Kusuku seratata museratafa ke krilamuna ke siri ke hiri tigi dilemiri mieke kha ke chokori jedoko mori theshe vor ke juri ke kuokori mori ke kriekori ke suri mori tigi jedono papuri UNYIEPOU Jesu Christa nu ke jo ke penyofa u ke kriu nu u chekhowa leken jeje asitu batazo pole puketse for I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything in all creation, nothing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. I am sure nothing will separate us. Salatin ko kedi wo sit tu liviga. God is loving. God is loving. And nothing will separate you from the love of God that is in Christ Jesus. NYIEPOU kreba. NYIEPOU kreba. KESHE zosheri, tigi dileme zosheri, KETSHE zosheri, KEHOU zosheri, NYIEPOU ke kreno nungo tsu kholi lada. And therefore there is now no condemnation
for those who are in Christ Jesus. Paul sidinu sede rom ko tata kusupu. Supunya pejoda. Jesus Christa ubie ke meso wata ke tshe. Musulango unko situation doni ni ze ke sebalivi, but remember this. God loves you unconditionally. And nothing will separate you. Not even your sin. Nke puma zo shiri. Ntsokokri liganza. Ke puma tsokokri sa de jisue latur. KEHOU. God loves you, and God loves you eternally. Solango chedo said that I don't know nunu said that talano. I know. We know. One, the world is groaning. Mehimelowa kijapete. Kenyo, we are groaning. Where is mehimelowa? Ulofe nuzoshiri utsupu umonuzoshiri. So, but God is working. And God is working together for your good. Mudio, God is loving. Kepenyofe nkreba. Mohoha sedino tefudi nko hanuno pakili tseke. Nyepu peje munyo peje. Bezie ke patao. No ti do ro mi go le shada no. Ke peli mi go pete che ke sala sha ke zala. Rene ke li mi pete te jangu ke li pelewe. Ni pubu ja bien zji. Ugo tie pete ke ze sia thali di THEKHA ZALI ku grace di hisora die po tieri u kre bazo ha ke li lo me. Pete ke ze sia thali lo me. Thank you.
Kenipu Jehovah no higo zelavor higo bu nke krie si pesu sako ke लिए kola bejewe nor dirlia gamo ke penyofa higo redirlida ya higo ke pakele tsdaya higelu ke ko ke tsdaya higo tats there is no krukre kim hi si ya ke ke penyofa mo higo bo ni po Jehovah nginu ke merer ni ke लिए tsile ke zala bejewe muche do ni po Jehovah no higo KERÜSUO nu puri ke kri ke znu higo chegesa higo hagesa higo rtsegesa betela ke teji bienzia ndinu nu shiri ni po Jehovah no higo tsege tepfusede higo ke me jege ze ke tsege ne tepi ke me si pakere zeke sege ze shige ze tyo higo ke higo mu tsuba higo tyo so shiri shige ze pte voge zmi pre there is no ni pu nginu higo bu krukredi mi le moro shoge ze lanu ni pu Jehovah no pa kwa sever higo ke lunu sasega ba 제도 non dinu no shiri su tapi higo kilaga salan bejewe salani pu higo 제도 하이딘 러슐디 툴라 파게즈누 히고부 겐누 도게즈 카와 히고부 테누게 메제게즈 스고스리 비엔 벨레와 히고 크루크레가모 스고스리 카와디 인기누 크루크레레 무노 게메르 크루크레게즈 차오게 세베 뉴지수 크리스타기누 츠찌비에고 츠서바가다 수스벨레디 크레메르디 툴라 파켈리미 츠제 문히부 히고부 실리가다 시뚜리가다 무시바가다 수스 세디 니부 조바 파키게 츠부 제케 페르히즈시 모레 마키게 츠 프로포제케 페르히도시 니부 수스 제케 페르힐리게비 노케코 케테푸 수비 히고 츠 프레스기리 츠리제 벨레길라 케메르 우케 페뇨푸부 게니 무누 네비에 니에케 츠츠제 실로니에 게메르수부 게메서로프 게고기누 그라게츠 설리게디오 설리게디오라 디호할라 베제웨 예수 그리스도 칼라길리즈누 차야웨 아멘.